pozdrav svima. Tema današnjeg podcasta je važnost mentalnog treninga za sve trenere, bilo trenere u rekreaciji, trenere u nekom specifičnom sportu, kondicijske trenere i važnost mentalnog treninga u radu vrhunskih sportaša ili samih rekreativaca. O toj temi ćemo danas pričati sa našim prije svega velikim prijateljem, zatim suradnikom i vježbačem našeg Body and Mind centra, gospodin Igor Čerešek. Bog svima, hvala na pozivu. Nadam se da će biti ugodno iskustvo i edukativno prije svega. S tobom je uvijek ugodno. Nekad je ugodno, nekad je malo neugodnije. Odmah smo startali, dobro. Rokete, imate neko pitanje za mene? Sad ćeš vidjeti. Pa dobro, evo, reci nam zbog čega misliš i koji je efekt mentalnog treninga za samog sportaša prvo, pa onda i rekreativca? Znači... Pa ovako, prvo krenut ću toga da nam se ljudi javljaju većinom zato što imaju problem. Barem je to tako bilo prvih 5-6 godina, sad unazad zadnjih recimo 5-6 godina je malo drugačija situacija, ljudi su nekako prepoznali da im je mentalni trening, odnosno ulaganje u mentalnu pripremu, način unapređenja, ne nužno krpanja rupa, nekih nedostataka i tako dalje. Tako da, kad gledam sad koji je efekt, pa upravo to, znači unapređenje mentalnih sposobnosti u okviru sporta, ali naravno radimo i sa rekreativcima i radimo sa općom populacijom, s djecom na kraju krajeva, unapređenju u bilo kojem drugom aspektu života. Tako da ako god želi napredovati, investira i mentalni trening je oblik investicije. A kako bi oni, nekako još je uvriježeno to mišljenje da ljudi koji rade sa psiholozima praktički su sigurno u nekom problemu. I jedan od razloga da nisu skroz centrirani mentalno, tako da je na koji način jednostavno prebroditi tu jednu uvriježenu misao i jednostavno stvarno ljudima najjednostavnije objasniti šta to mentalni trening je i krenite i očekivati dobit ćete to i to. Neki dan smo čuli da su ludi ako meditiraju, tako da čisto da imaš novu... Znači ako dišu duboko. Da, ima koje kakvih mišljenja, ja se nekad pitam kao zašto smo uopće dali slobodu mišljenja baš svima. Tako da, no dobro, istina je da postoji još uvijek to mišljenje koje je dosta nezgodno, jer recimo ako ste u vezi sa psihologom, dođete doma, opet pričate sa psihologom, Bože moj, izgleda da si stvarno lud, ali si lud konstantno i nema ti pomoći. To se meni recimo događa. Sad, o čem se zapravo radi? Na Balkanu je to mišljenje još uvijek prisutno, nažalost. U zapadnom svijetu toga nema. Ljudi bi se smijali da čuju tak nešto. Zato što ako si odlučio ulagati u unapređenje sebe, ideš kod stručnjaka za to područje. Postoje psihoterapeuti koji se bave sa terapijom, psihoterapijom. Postoje psihijatri koji su liječnici i oni se bave sa ozbiljnim bolestima, ali najčešće liječe putem lijekova. A postoje psiholozi koji zapravo rade sa zdravom populacijom na nekom njihovom unapređenju ili usavršavanju. To mi radimo. Sad kad da konkretiziram šta zapravo radi mentalni trener, mi se bavimo motivacijom, bavimo se fokusom, bavimo se unapređenjem emotivne kontrole i sad tu naravno bavimo se i širim nekim spektrom života, jer nećemo izostaviti ostatak života jer se sad bavimo sportom. Znači bavimo se sa svim što nam naiđe na putu, ali primarna područja našeg rada u radu sa sportašima su dakle motivacija, fokus i emocije. To je ono s čim ljudi zapravo žele najbolje upravljati. Pa definitivno i mi kao kondicijski treneri bi imali sigurno bolji efekt naših treninga kad bi radili sa sportašima koji idu mentalnom treningu. Pa ja mislim da je to točno i mislim da nam i praksa to pokazuje, s obzirom da imamo neke sportaše s kojima surađujemo, radimo zajedno. Barem što se tiče motivacije, nisam primijetio da imamo nekih prevelikih problema. To su sportaši koji su jako dobro usmjereni, sportaši koji prije svega sebe dobro poznaju, kad sebe znaju svoje vrijednosti, onda motivacija nije toliko velik problem. A ako imamo stručnjake kao što ste vi koji surađuju s nama i koji pružaju podršku u istom smjeru, koji razumiju o čemu se radi, kad pričamo o motivaciji u mentalnom treningu, onda je posao puno jednostavniji, puno kvalitetniji za sportaša. Slična stvar je s fokusom. Vi znate jako dobro kad ste prošli našu edukaciju na koji način usmjeravati sportaša da bi on bio prisutan za vrijeme treninga u tom zadatku, u tom elementu koji treba napraviti. A što se tiče emotivne kontrole,
Pa ja mislim da tu kondicijski trener i sportski trener čak mogu napraviti i više nego što mi možemo. Mi ćemo naučiti sportaša neke stvari, ali trener je taj koji je svaki dan s njim u trenucima kad je sportaš izložen izazovima i zapravo ima odličnu priliku prakticirati emotivnu kontrolu. Da, mislim, meni se osobno čine ta 3 aspekta, ajmo reći, benefita mentalnog treninga iznimno dobra za bilo koju dobi populaciju. Ja sada kad te, mislim, on je inače moj psiholog. Kad te slušam, zapravo se podsjećam kako te stvari zapravo pašu i meni. I koliko god sam u nekim od njih već neke stvari naučila, i dalje me treba osnaživati u sva ta 3, podsjetiti me šta je to motivacija, što posebno ova emotivna kontrola. Kako ono... Što ne zaboravljam ime. Ma da, zato kaj je to treće, tek uvijek kažem to treće, pa onda čovjek zaboravio. Moraš promijeniti ovaj sa mnom redoslijed. Uglavnom, čini mi se iznimno dobra stvar za svakoga i ja osobno, znači i kao osoba, kao trener bi preporučila mentalni trening i sportašima i rekreativcima, neovisno o dobi, o znači zadacima, željama, ciljevima koje oni žele ostvariti, jer dobit će svakako jedno obogaćenje. Hoće i svaki naš klijent dobije jako puno znanja. Sa ulaganjem, sa trudom razvija određenu vještinu. I tu mi se sviđa ovo kad si rekla da bez obzira što si ulagala prije, ulažeš i dalje jer imaš uvijek dojam da postoji prostor za napredak. Ja ću čak dodati da ukoliko ne ulažemo, mi čak niti ne stagniramo, nego nazadujemo. Jer možemo jako lijepo u paralelu povući između kondicijske pripreme, kondicijskog treninga i mentalnog treninga. Mislim, kaj se znači razvio si snagu kroz period od 8 tjedana, znači povećao se snagu u nekom trenutku, radi se na razvoju jakosti, na brzini, na onom, sve to divno i krasno. I sad kad si to odradio, nakon jednog ciklusa, onda legneš i čekaš sljedećih godinu dana, jer kaj? To se neće promijeniti. Znači ne, opet moraš ulagati, stalno radiš nadopunu i ono kaj je najgore od svega, svake godine moraš izmisliti novu toplu vodu, jer više ono kaj je vrijedilo prije godinu dana, na to sam se već adaptirao, moram smisliti nešto novo, novu vrstu podražaja da bi napredovao dalje, ili čak je dobra vijest i kad ostanemo tu gdje smo bili. To je otprilike onak kako i mi funkcioniramo. Svake godine upgrade. I zato se trudimo biti u toku i sa znanosti i sa brojnim istraživanjima. Znači svako jutro gledamo šta je novo izašlo i kako mi možemo obogatiti svoj rad. Da, ono što se recimo, pardon kaj te prekidam, ono što se meni iznimno sviđa u mentalnom treningu i radu sa tobom i sa Anom je zapravo jednostavnost pristupa. Znači, informacije koje dajete, načini na koje potičete nas da i mi koristimo svoje potencijale su vrlo dostupni, vrlo jednostavni, vrlo razumljivi i ti svaki put odeš zapravo kući sa nekakvim jasnim varijantama, šta želiš sa sobom, na koji način, šta bi trebao na dnevnoj razini, onako sve demistificirano, sve vrlo jasno i primjenjivo. Pa psihologija bi takva i trebala biti. Problem je nekad kad naši kolege previše uđu u samu znanost i pričaju na način da samo oni razumiju to što pričaju. Svrha psihologije je da pomaže ljudima da se unaprijede. Znači, naš posao je da psihologiju učinimo blisku i razumljivu drugim ljudima, u općoj populaciji, najnormalnijim zdravim ljudima. I zato se mi trudimo na taj način funkcionirati. Kad pričamo o jednostavnosti, pa zbilja i nije komplicirano. Radi se o relativno jednostavnim alatima, a uspjeh će zavisiti o ovom kaj si rekla, koliko redovito radiš, koliko si uporan u tome, koliko si dosljedan. Dosljednost je možda zapravo kvaliteta broj 1 kod bilo kojeg pojedinca. Znači, ako svaki dan odradiš to jednostavno i to malo što si dobio kao zadatak, a mislim to je genijalna stvar, ko da radiš prevenciju. Radiš ju redovito, ne moraš raditi svaki dan 2 sata. Osim ako, ne znam, nisi u nekom ozbiljnom problemu, ali to se već zove rehabilitacija. A ako radiš na prevenciji, onda ulažeš u kontinuitetu, nije prekomplicirano, ponavljaš iste stvari ili slične protokole i to je to. Ajme reci samo jednu stvar, to me zanima. Spomenuo si Balkan, Hrvatska, koliko god mi voljeli ili ne voljeli, spadamo pod tu istu kapu. Inače, naše društvo vrlo teško prihvaća bilo kakve promjene i bilo kakve nestandardizirane varijante i Body and Mind franšiza se sa tim bori već dugi niz godina i drago nam je da su napokon mnogi shvatili kvalitetu i našu filozofiju i
na konto toga imamo i stvarno sve veći broj ljudi koji nas prati i koji dolazi kod nas trenirati. Ali šta želim reći, da li ti imaš nekakav način na koji bi najjednostavnije mogli privući ljude da shvate zašto je mentalni trening bitan? Jer nama je vrlo teško danas objasniti trenerima da je, ne znam, DNS bitan za uvodni dio treninga kako bi se aktivirao core. Njima je već to vrlo teško shvatiti, a kamoli onda varijantu vezanu za nekakav rad na glavi, a da se to ne stavlja pod isti nazivnik sa tim da se lupi. Pa ovako, s obzirom da je jednostavno, trudit ću se biti jednostavan i praktičan. Mentalni trening i vrhunsku kondicijsku pripremu, prevenciju, sve to o čemu sad pričamo, koriste najbolje. I meni je to sasvim dovoljno. Ja ako želim napredovati, radit ću ono što koriste najbolje. A nije bitno je li koriste to najbolji na Balkanu ili koriste najbolji negdje drugdje u svijetu. Ali ako to rade najbolji i opstaju i ostaju najbolji godinama, a znamo da je teže opstat nego postat, a onda mislim nema tu prevelike filozofije. Onda ja radim, ja kopiram, ja učim od njih i to je otprilike to. Evo, to je glavni razlog zašto bi ja kao sportaš investirao u mentalnu ili kondicijsku pripremu. To mi je razlog broj 1. Razlog broj 2, želiš napredovat, radiš sve i ne znaš više di bi lupo da napraviš još 1% iskorak, a 1% na vrhunskom nivou znači da li si prvi ili 10. Jel je? Ok. A onda dolazimo do toga da možda ne bi bilo loše uložiti u mentalnu pripremu. A ako nisam sportaš, nego sam rekreativac, zašto bi onda uložio? Pa da budem sretniji. Da budem sretniji, da sam mirniji u danu, da ono što želim ili moram odraditi na svom poslu, da budem tu produktivniji, funkcionalniji. To je to. Evo, najjednostavnije. Meni je recimo jako bitna stvar koju bih htjela isto dotaknuti je svi članovi tima Body and Minda, Body and Mind franšize su prošli edukaciju za mentalne trenere. Ekipa koja radi u komunikaciji sa klijentima na razini recepcije i administracije, oni su pak prošli dijelove koji se tiču komunikacije. A mi smo prošli i mentalni trening i komunikacije. I vođenje timova. Jel? Tako je. I ono što ja mogu reći da smo mi stvarno iznimno kao tim naučili iz cijelog tog procesa tih zajedničkih radionica i naravno održavat ćemo ih opet, jer ja uvijek mislim sve to nekako u praksi padne u zaborav i treba održavati povezano sa tom temom, ali ono što sam ja primijetila i međusobna neka suradnja unutar tima i kvaliteta komunikacije i rada sa klijentima, nekakva bolje razumijevanje njihovih ciljeva i sve ono što je bilo vezano za sam angažman primarno, pa onda i utjecaj toga na motivaciju, se nama iznimno nekako popravilo, obogatilo, postalo je učinkovitije. Možda smo mi prije radili neke stvari jako dobro, ali sada ih nekako stvarno radimo sa budnošću, svjesnošću i znanjem da to tak treba ići. Tako da... Ok, nije to tih 1-2%. Znači, niko ne kaže da ste vi radili loše. Da pače, ne bi bili tu gdje jeste da ste radili loše. Nego pričamo o tome jel hoćete biti najbolji. Hoćete napraviti razliku, iskorak od 1-2% u odnosu na sve ostale. To je to. Pardon, samo da kažem, ja sam u Body and Mind studiju kao klijent. Ja mogu reći da vidim promjenu i da vidim napredak. Opet, nije to napredak sa 0 na 100, ali je vidljiv i osjetan napredak za mene kao klijenta, što meni jako puno znači. Nije plaćen da ovo kaže, da se razumije ovo. Ne, stvarno nisam. Čak plaćam rad. Čak plaćam. Investiram. To da može ovo reći. Tako da, mislim da klijent to osjeti, trebalo bi se osjetiti u okviru tima, ali opet ću se vratiti na klijenta, pa on je prioritet. Znaš šta je, sjetio sam se tu kada smo svojevremeno mi radili te mnoge, dan danas radimo edukacije sa našim timom i kada smo radili sa vama i kada smo mi međusobno razgovarali, kako smo, ako se sjećaš, spominjali mi naša iskustva iz NBA-a, iz mnogih vrhunskih klubova, iz naših odlazaka u džimove po Americi i tvojih, pa kada si jednom rekao, kada sam ušao u New Yorku, kad me dočekao onaj lik,
kad mi je predstavio, kad sam vidio kako se drži, kako komunicira, kako se ponaša, njegov stav, njegov etitud, odmah sam htio ovdje trenirati, iako sam znao da više nikad neću doći. Mislim da je jako bitno da to svi shvate. Da bi svi centri, svi treneri bili mentalni, bili kondicijski, vježbači, rekreativci, vrhunski sportaši, svi bi trebali težiti ka izvrsnosti. A izvrsnost je jedna od bitnijih stvari i kada bi svi težili ka izvrsnosti, kompletna usluga bi bila puno profesionalnija i na jednom puno višem nivou. I mislim da tu bez ozbiljnog rada na mentalu, na glavi, ajmo to tako možemo reći na glavi, da. Toga nema, jer ti jednostavno kroz mentalnu pripremu shvaćaš stvari na kojima trebaš raditi da bi bio bolji. A ako ne radiš, ne možeš znati svoje minuse i svoje deficite. I ono što je zanimljivo, ljudi kad rade na taj način, kad sustavno ulažu, onda kažu da kao da drugačije vide svijet oko sebe. Baš su istraživanje nedavno pokazalo da ljudi zbilja drugačije vide svijet. Znači, drugačije, ne samo da je doživljaj drugačije, nego percepcija se drastično mijenja. S obzirom da ne postoji jedan realitet, svako gleda svojim očima, svako i onako ima svoju perspektivu, pa nije loše imati tu opciju promjene perspektive. A ovo ti kažeš da bi trebali težiti izvrsnosti, mislim da je glavna stvar tu u radu sa sportašem, u radu sa bilo kojim klijentom, s vaše strane, s moje strane, zapravo ulaganje u odnos i u komunikaciju. Čak mi se čini da se tu, kad pričamo o fitness centru, o centru za kondicijsku pripremu, da se tu vidi najveća razlika. Jer kroz komunikaciju gradite odnos, a odnos vam je najbolji prediktor zadržavanja klijenta i prediktor uspjeha klijenta. Kad pogledamo da postoji jako puno različitih metoda za razvoj neke sposobnosti, najbolja je ona metoda koju provodi trener koji ima najbolji odnos s klijentom. To kažu istraživanje, nisam ja to izmislio. To je tako. Znači, 60% uspjeha u radu s klijentom vam odnosi odnos. A odnos se gradi kroz komunikaciju. A ko ne ulaže u to, pa mislim, ili je genije, ili misli da je genije. Najčešće je to tako, ovo drugo. Mislim, ono što bi ja svakako htjela reći, tu je jedan korektiv, bi trebala biti klijentela koja nas odabire. Ne? Naime, jer uistinu ono što odabireš govori o standardu s kojim se ti zadovoljavaš. Znači, ako ja kao trener imam određeni način komunikacije s tobom, ophođenja s tobom, stvaram jednu cijelu atmosferu za koju smo nedavno komunicirali koliko je ona bitna za uspješnost određenih stvari, u ovom slučaju uspješnosti treninga, to znači ja dižem stvari na nekakav standard. Ti kao potencijalni klijent to odabireš ili ne odabireš nešto puno ispod toga. Govori upravo o tome koji odabire. I praktički jedan od primarnih korektiva tržišta je klijent, njegova svjesnost i dizanje standarda. On svaki za sebe mora dignuti standarde, ne može se zadovoljiti sa nekakvim treninzima bez odnosa, treninzima u kojem je prisutno ogovaranje, treninzima u kojem je jako puno praznog koda, sa lošom terminologijom, bez korekcije i tako dalje. Znači, u trenutku kada i klijent svaki kaže želim trenera koji stvara kvalitetan odnos, koji ima kvalitetnu komunikaciju, kako strukovnu, tako ovu generalno, i u kojem ja stvarno i u odnosu i u pristupima treningu vidim uspjehe, onda će to primorati cijelo tržište da počne stremiti i ulagati u metode kojima će postati uspješni. Hoće, mislim da je izvrsnost nekako, već je dosta izlizana riječ, ali je stvarno bitna i tržište ju prepoznaje. I ljudi danas teže tome da budu bolji nego što su bili jučer. Ako ništa drugo pričaju o tome da žele. E sad, ako se doista povežu s tom idejom da žele napredovati, da su spremni ulagati, onda će tražiti slične. Tražit će upravo takve centre. Znači, čak nije stvar da se mi trebamo posebno truditi, privlačiti ljude koji će prepoznat, nego ljudi će i sami tražiti uslugu koja je prepoznatljiva po zajedničkim vrijednostima, a jedna od njih je težnja izvrsnosti. Mislim da je to nekako nešto što ja isto prepoznam da se događa, jer kad gledam, ono što sam rekao ranije, u zadnjih 6 godina sve više se javlja već izvrsnih sportaša, već profesionalaca. Ne kažem da ne radimo i dalje s djecom, da ne radimo s amaterima, ali ta brojka profesionalaca koja se javlja, meni opet nešto govori, a to znači da se
svugdje, a eto čak i na Balkanu, svijest mijenja i da ljudi prepoznaju kvalitetu i idu prema njoj. Znaš što ti je tu vrlo bitno? Informacije su danas puno dostupnije nego nekad. Ja kad sam igrao košarku prije 20 godina, dobio sam nekakav program iz Amerike na papiru i preskakao sam vijaču cijele dane, cijele noći da bi više skočio. Radi se što znaš. Da, i trener koji mi je vrijeđao na dnevnoj razini da sam glup i da ne znam igrat, mislio sam da to tako treba biti. A danas kad to trener radi djetetu, njegovi roditelji su educiraniji, a i on može otići na internet pa pogledat kako te stvari stoje. Tako da informacije su puno dostupnije i sukladno tome mladi sportaši su puno educiraniji. Mm-hmm. Ali šta bi ja tu htio reći, šta je mene jedna od stvari koja me najviše fascinirala u radu sa mentalnim treningom, je ta jedna, već smo spomenuli, jedna jednostavnost terminologije i jedna jednostavnost kako ti za vrijeme treninga u komunikaciji sa svojim klijentom radiš ciljano stvari. Na primjer, govorimo, jedna od stvari su fokus točke. Mm-hmm. Ja sam toliko godina kondicijski trener, meni je trening sa tim fokus točkama 10 puta jednostavniji. Jer ja na puno jednostavniji način svom sportašu mogu objasniti šta on treba raditi. A i njemu jednostavnije jer on razumije. Tako je. Da. Druga stvar koja mi je... Jako su ga se dojmile fokus točke. Znači ja mislim od svega su ga se najviše... Pa iznenađujuće i sportaši. A i dobro mi zvuči. A druga stvar, sad ću ti reći, i ono što ja primjenjujem, ali svakodnevno jako velik broj puta, je razlika između teško i zahtjevno. Znači, te dvije riječi mijenjaju život. Ti kada sportašu kažeš, joj, današnji trening je baš težak. Mi ćemo baš imati teške pripreme. Danas je baš težak dan. Ubio si ga, dragi. Ali kad ti njemu kažeš, današnji trening je jako zahtjevan. Angažman, motivacija, to daje potpuno jednu drugačiju energiju. Znači, sve je frekvencija, sve je vibracija, sve je energija. Nemoj ići u vibraciju. Neću, da. To nije to se drugačije zove. Na frekvenciju sam više. Tako da, opće riječi koje ti izgovaraš drugačije zvuče i taj sportaš, taj klijent, rekreativac, bilo tko, on će potpuno drugačije percipirati tu cijelu priču. Je, istina. Znači, riječnik koji koristimo definira kako mi vidimo svijet, ali s obzirom da nas ljudi slušaju, posebno naši klijenti, oni stvarno se trude jako pažljivo slušati, onda na neki način utječu i na percepciju, realnost u njihovim očima, iz njihove perspektive. Tako da vi se morate uvijek sjetiti kad radite sa sportašima da na neki način vi sudjelujete u slikanju slike njihove realnosti. Oni od vas uče, oni pamte te riječi, pamte fokus točke, na njih se usmjeravaju. Stvarno je bitno što pričamo. Kažem, bitno je za njih, ali onda opet u nas bitno je za nas, jer si baš dobro rekao, meni je lakše, a ja znam sigurno da sportaši koji dolaze od vas i dijele s nama iskustvo, i njima je lakše. A da ne pričam djeci, svi mi imamo djecu i uistinu morate paziti šta pričate djeci, na koji način se sa njima razgovarate i kakve inpute im na svakodnevnoj razini šaljete. Da, meni je recimo to se, pošto sam ja tako dosta u Torontu bila, oni to zovu art of cueing ili art of coaching čak. I iznimno sam te stvari koje sam naučila sam zapravo s vama potvrdila da to tako mora ići, još ispunila neke rupe koje sam tijekom te edukacije imala, ali ono što je iznimno bitno je upravo kako govorimo, kada govorimo i koja je namjera onoga što govorimo. Ne? I recimo, osim planiranja i programiranja, ti si to bolji trener što bolje biraš riječi, što tajming, kada ih govoriš, način koji mi govoriš i naravno sadržajnošću riječi. Znači čak može riječ biti dobra ako je rečena na krivi način u krivom trenutku, ona je loša. I recimo znam gore kad su nam davali ocjene, jedan od 10 ocjena koje se daju trenerima je praktički upravo to. Znači volumen glasa, odabir riječi, tajming i tak dalje. To su te neke kanadske varijante i onda kad smo završili edukaciju s vama vidjela sam da su to univerzalne varijante. Da. Pa, znači kvaliteta prenošenja informacija će, upravo o tome će ovisiti kvaliteta rada. Znači postoje ljudi koji su znanstvenici i ne rade u praksi. Postoje ljudi koji su u praksi, ali uče od tih znanstvenika. I to bi otprilike tako i trebalo funkcionirati. Onaj koji se opredijelio za znanost, njemu je važno kako će iskomunicirati, ali njegova publika nisu krajnji korisnik, nije klijent. A onaj koji čita te znanstvene radove je trener. I on mora biti filter
komunikacijski filter za krajnjeg korisnika, to je klijent koji će prenijeti informaciju na njemu razumljiv i primjenjiv način. I ako to trener uspije napraviti, on je napravio nevjerojatan posao. Znanost će se promijeniti, doće neka nova spoznaja, onaj koji čita, onaj koji uči, onaj koji ulaže u sebe, koji se dalje razvija profesionalno i privatno, taj će pokupiti informaciju i opet ju pustiti van onom koji je krajnji korisnik, koji će imati zapravo benefit. Pričamo o stvarima koje su zapravo stvarno jednostavne i ljudi ih načelno znaju, načelno ih razumiju, ali još uvijek u nedovoljnoj mjeri doista primjenjuju. Tako da ja se nadam da će se stvari, iako se već mijenjati dalje u budućnosti, i da ćemo ići u tom smjeru izvrsnosti, osobne, profesionalne, obiteljske, kakve god. U svakom slučaju, ja mislim da kombinacija mentalnog treninga i vježbanja u Body and Mind franšizi mijenja život kompletno. Slažem se. Hvala lijepo. Hvala vam puno. Hvala tebi, vidimo se. Pozdrav, čao.